Komisi benta ban penpriang ya ke kubor halor ke jingdan kam joginongnya auto rickshaw bandan gikot kisla ki babiang ban kumjuru ban long ki badan akor. Na kaliang ketenat traffic jong kanong po hagajinget trilang ban kanong po Region Auto Owners and Drivers Association nong po circle. Kila penlong ya kejing talasi gikot kisla jong ki banya ya ki auto hanong po. Nagaliang usap inspektor jong ketenat traffic ubak JK Pawa ulong bahagian dikesengi nagaliang ketenat traffic kanong po kila pendong ya kejing talasi kikot kisla ya kinongnya auto rickshaw balalap babuan ni kinongnya kimdan ke driving license balalap ru babuan kidang day ki bahapo khat pras nam kerta. Nagaliang ki officer jong ketenat traffic kila dan kuna ya kinongnya ki banyak klaim kikot kisla ki babiang bat kumju gitu ke bedang dan hapo khat pras nam kerta. Bat kini kejing dan kuna kedai rukum shibenta ban ajing seneng yaki. Uba Eflin do President ganong po Region Auto Drivers and Owners Association nong po circle uleto bagilio shibun kejing ujor na kaliang kipat ba nong let nong wan halor kejing long klam akor kenongnya auto bat bon kenongnya kijudan hapdeng kajing show kau yang ulepen pa wi kejing diaw halor kajing buan kinong di drugs bat kejing ja barabor ki kelong kena hakisni kibalet. Bantailah kami di jingja ki besneu pat wan ra ke jing singan ki nong wan lahapan syem ya kene ke senjam ban penlong ya kene ke jing talasi. Shosho le tho bahalor kini ke jing ot ki pat ba ikla persang ru ban ekran bat ke association sang keme ban pet kini jingja. Ndai namar ka jingbam shimkhya kumta ki lahapan syem no da kene ke senjam. Hakini ke sini kaliang ki officer jang traffic no po kleo ban bat pelat lai pongut kinongnya auto ki baklam biang ki kot kisla. Palayo bandan kuna ado 10,000 tam. Kadon gawe kaktin na Bible na gesti jauh jauh nang benukong kot ke arpar ke bangkum ne. Dolong thi kinong le kaktin om tang kinong yo sneu. Lengba ini kaktin na Bible ngakwa ban share hagane kapor ba ngile ya kene kakam nagalian ni ka nong point adin bangilyo ya ka complain ka babon nakaliang jong ki baita kinolek no wan di badai ha temri boy jengi hapo jong kene ka nong po area ke jongi ki ngiyo ya ka complain ha ka babon habri bat ki driver auto ke jongi namar ba bunsin ngilap bat nisiam ba ki driver auto jongi ha ka por bagi kamai ya ki auto ki kidon ki passenger ki ba complain ki ong ba ki labo aj nangta ki keren ro ki ten ki baklema kor ka bamut ba ki on discipline nangta ngiyos ngeuro ba kidon ki driver auto jeni ki ba di drug bat kidon ro ha ki banai ki bladep dag borom ni haban itu ya ki sha kamat dupi ki press ba ki media ba kidon ro ki driver auto jeni ki bale ki kampem ka kidnapping komka ngiyo ya kene complain te dag borom hari kisah kamdei ka penta jongi ka nopo ini persim ya kana kesenjam kate ka central body jong ka auto bade banle ya kana penta henry lakhat sau santli kisnam naklian jong ka central body ka yo thak lengai kumta ka long ke bawa lerang kumta naklian ka nopo ini ni haban sim ya kana kesenjam ban ya keman nak penta om ban persneu ya ki para driver ki jongi lane kemjuro ya ki nolek ki nawan henry banwan ra ya ka ki ya sultanat banwan ra ya ki jongi Bantuan rakyat kajing ya satu jemut kajing singan ya kali kawan pedang jong kinongnya atau kemjoro bati passenger jong ngile ya awareness program kom checking hang ni po nong po battery junction namar ba ngila check gini ki auto barok khai nang ba bun na pedang gini kim don license te mus na pedang jong ki badai ki pakin machine sino pendong kim tip ba don license sunya la kanya kalau ke danger kalau ke jingma ya kari bekerja kenduri jingi hamtam la dia kan ukur accident di below 18 years kidon banyak mentak sing ngila check ba ngila cibun ya kido ki bamdan ngila fine ngila compounding yaki nang banyak hot slip ngila ai ki kenapa kelong reminder yaki bekinang ni cemat kimnot cu banyak rumah teng apa ngila bubun ki case ki accident case ngila ba kimdon license ba kaweru be on the age kimdon license kita kerau ke kajing temna kajing ongjong aja pai ba di media ba kajing ba bakin tip ba nang ni kamat ngile checking be man kapot ba nga kentui ki bri ki driver ki banyak kariru singo ba banyera banyele ya ka driver sin registration yiladi apo DTO ngim
ngim ong AAP nama kali kawan ngim usia kali kawan jongpi ngim interfere kali kawan jongpi Henry Kari papidan ke ID papidan ke license tangi kimene kata